Bonjour. Bonjour, Così vous appellas? Paul Barrier, E curos es nascut? el 3 d'agost 1943, 43. E Ouais. ici, a Campiac? a Caucheron, la comuna de Campiac. E nu pudes dire de che ave faig ni la vida? Io sono stato paesano tutta la vita, in fait, E el laborio de... degli parenti. Laborio del parents, così era che laborio? Din luting, del ten dels parents? Ancora una abitazione, io 15 ettari. E lo compero, lo campero, lo competto nel 1910. Voilà. E lo grand-père che la E lo compero si è tuato alla guerra del 14, e quella, la grammaire che travagliata a partire da quell'altro a me un paese. Oh. E è sul cause la laborio? No, la terra de Compiac è una terra granitica, mais pas mal de sable, de robot, de peiro. Difficile da lavorare quand même. Il y a des traverses? Lo nostro pastro de traverses. E avias de bueses? Oui, il y avait des bois, oui. Ouais. Oui. E de che es? De garric? De castagners. Ah. De castagners perché noi riusciamo le porre me la castagna. E l'umai che faceva beni sus aquel laborio del ten del papà? Lo mai che facevo... Beni, per falure bengut. Ah, lo revengut era fatto essenzialmente le porre. Hi havia les porcs, hi havia 7 vaques i hi havia 4 truets, hi havia 10, e engrissava les porcs. Ah, per ingrissar. Ouais. E a cosa vendio alla fiera? Così veniva la fiera Campiac che havia contat. Ah, e curo era la fiera di Campiac? E n'hi havia una cada mes, poteva pas dire l'altre, n'hi havia una cada mes. E hi havia de monde, hi havia de monde, qua surtout la fiera, també de bious. Hi havia de monde che veniva dalla montagna per comprare bious. E veleu che n'hi havia che era più forte din l'annada de fiera? Oui, io credo che guarda quella sono pas sûr, quella di medicina, bello. E a Vilo Puntal ero specializadas? Era specializzata soprattutto per le porre piccius, le porcelle. Ah, davant Nadal? Venia aveva la Nadal, venia aveva tutta l'annata, in fait. Tutta l'annada. Ah. E vous, après, avez continuat per... Io, fare una piccola intermedia, me andare alla scuola d'agricoltura e après tornare, per partire qualche zona, fare l'armata, après l'armata partire non, e presso prendere il laborio, ha vinto 3 zone, poi prende laborio. E sei andata all'escola ici a Andare alla scuola primaria a Campiac e presso andare alla scuola d'agricoltura alla Rocca. Alla Rocca? Oui. Ah oui. Et est-ce que quand tu eres pichu, vous souvenez des giornate pesugo din l'annada a laborio, de scudre o de tu al porc o che Beh, cioè, lo porc, ma io ero pas très dur per io, no, io ero pas. Et les scudres, il y avait déjà des... Il y avait le scudre, oui, oui. On avait coupé io quando ero femmina, avevo 14 anni, coupava la ficella, sur la voiture, le lion, oui. Le lion sur la voiture. Et il y avait encore la voiture qui passava de bord en bord? Oui, jusqu'en 1959. Ah ouais, Oui. Et à vostro bord, il y avait des qui font une journée entière? Non, donc, non, quello 2 stiere una giornata. Et à quelle fin delle scudre, così s'appellava quella festa che si faceva alla fine? Il y avait un nom? Je sais pas. La Sulenco? La besa Ouais, dire? lo Sulenco che durava più di tempo, quando io lo Sulenco che durava mai din sur, io penso. Eh ouais, ou à la fine de la campagne. Oui, alla fine, oui. Et quel bagno a me la battuto? Quel bagno, la persona, Ouais, le nom? era da Campiac, che era lo Perrier Martial, che appellava, Martial, oui. Era da ici?
Era da Compiac, oui. Era entrepreneur de batatxe. Oui. Ah, oh. E così la carreggiavo. La carezzavo, ma andavo in carre al debutto a me di più, a me dopo di più. Oui. E après, c'était la torture. Après, la torture, oui. E avete visto la fila del lavoro amb els bios, vos? Oui, oui, oui. En 55 per un tracteur, donc conoscevo le bios, oui. Aveva un tracteur che appellava il tracteur Pony. E io, entre 15 ans, 17 ans, lavorava amb el tracteur, oui. E de d'abans calia d'un dels bios? Oui, io sei pas sovint a Talat, bio, pas sovint a Talat, me sovint appena. C'est trop giubi. Però ho fatto, oui. Un po' che fete. E la lingua occitana, così l'avete appresa? Ah, io l'ho parlato tutta la vita, io, tutto il tempo. E l'ho parlato a mio padre jusqu'à la fine. E non posso mai poi parlare molto in francese. Jamais. Même quando andavo in Reso, mi dici, mi parlava francese e mi podia pas incapable di dire molto in francese. Tutto il tempo, tutto il tempo. Oh. E a me la mamma? Pareil. E quando sei arrivata a scuola, così si è passato? Oh, que j'ai posat, pas de problème, oh, non, parce que j'avais pas souvent punit parce que parlava portuguès, que je sais pas. Mais je savais pas parler français, quand même. E est-ce que pensas que vous ajuda dans la vida de parler deux langues? Ah oui, oui, ben, même bouillat c'est pas mal, et me serve de quoi, del portuguès, oui. Comment? Bon, je parle, mais bouillat c'est pas mal en bicyclette, en Roumanie par exemple, en Roumanie, en Italie, en Espagne, et je ne connaissais pas l'anglais, je me demande comment tu parles, et que j'y parle, et il disait, ben, me serve de quoi le portuguès, bon, oui, oui. Fazes de viatge en bicicleta? Ah oui. Sei andato in Italia o in Ho Romania? fatto les pays baltes, come dire, la Croatia, l'ancienne Jugoslavia, la Roumanie. En bicicleta? Ah oui. Mais En Espagne, en d'ici? Italia. Oui, d'ici. Ici, sono andato jusqu'à Roma. Le premier cop, on era a Compostela, le premier cop. E après, in Italia, in Sicilia, in Jugoslavia, in Grèce, també. Pas tot un partit d'així. Oh, mais quel détain? Ah oui, Eh a la retreta surtout. E quel partit que détain 3 meses? No, pas mai de més, Ah, oui. Dopo prendiamo la fenna, però pas in interior, sta venuta meglio. Oui. Oh, c'est plat, quoi. Oui. C'est l'ambassadeur de la langue occitane en Fue pas, Roumanie non, en bicicleta. non, même comme un serviette, quand même. Oui. Ah, ah oui, c'est plat. Et est-ce que pensas que quelle langue pourrait mourir? Ah oui. Ah oui, pour mourir, parce que même comme le petit téléphone, quand bien après, parle pas souvent, j'arrive pas à parler, mi rispondono, pas mai, è difficile. Ah oui, io penso che... E così vous explicas ça, quoi? Così lo spiegare... savais pas. Eh ouais. È stato tan facile amb el pare e è tan complicat avec los piccios. Oui, parce qu'il queria que son pare parlasse, parce che ha preso, comprende tutto son pare, tutto. Mais io parlais pas l'occitano, mais le fond, parlais pas portuguese, no. A mai quand ero picciu? Ah, même quand ero picciu, no. Donc era la lingua pel pare. Voilà, oui. E anant parlar un peu del village aquí, nous dises que avesse une scuola? Avesse fatto une scuola? Ah, ho fatto una scuola di mon epoca,
de mon époque, a la plaça de bastiments, in cui hi havia bastiments que hi havia elevats, e faceva elevats de les cabres, la plaça de les cabres, e una scuola. E così avesse avuto l'idea di fare quelle scuole, quelle ricostituzioni? Perché mi viene tutto quello che quando era piccolo, tutto quello che hai fatto, la bicicletta quando era piccolo, le scuole, a scuola, le vie libere, mi viene ici le vie libere d'agricoltura, per esempio, e voilà, donc le scuole, ouais. E facesse visita? La font pas visitare, sauf que la settimana passata fare in cours alla scuola. Io avevo un piccolo di 5 anni che pas d'ici, pas d'ici, pas de France, e nos amusavamo a fare scuola. E son papì enregistrava tutto. Io facevo il mestre, la scuola, la punizione, le bonbon, e ça durait, l'uscita durait 2 jours, la prima jour, e andavamo lì, vieni, non va a scuola, e tornavamo a ricominciare a scuola, 2 jours al mattino, e il passetto alla piazza del mestre, e io alla piazza del... Ouais. Ouais, sai. E unde avesse trovato tutto a qualche cosa? Ah, le cerche, hai tutte le cahiers di mia scuola, di 6-7 anni, hai tutto, il cahier da punizione e tutto. Oh. E lo smopoli e tutto quello Hai cercato così per lo pepita del mestre, e la tavola, le ardoise, le protège du cahier. Avesse tutto trovato? Ah oui, je tenais pas tout, le bonnet d'âne, la punizione, le personaggi, le mestre e la blusa grigia. Oh. E Come scopare? lo bastù? Ah non, il palo questo. Il questo Lo segnale, non abbiamo imparato questo. E lo segnale per far bere che in fondo abbiamo parlato patuès, l'avesse osi dire ancora? No, ma si intendiamo, le mestre faisait ici, et la péninsule, tu ne parleras pas toi. Sans ligne. E avesse una collezione di libri? Ah, il est bien libre, oui. Ah oh. E là? E là, avesse des polies d'occupation. Oula. E nous disais che avesse messo dei cabros? Oui, come stallera me di cavolo. E per fare dei cabicou? Au grand désespoir de mon père. Ah. In francese. Lo padre aveva stima mai Ah, di no, fare dei qua? lo cabro corre per paura, corre per traverse. E di che ne faceva Vengono rulati. Ah, l'ulac. Oui. E in ta copartizione? Andraia. Ah. Andraia. Il y avait une coopérative? Oui, il y avait une coopérative, oui. Ah. Oh. Et après, à quoi faisiez des fromages? E facevo dei formaggi, oui. Ah bon. Oui. Et il n'y a pas plus? A disparu, oui. Et même, io presso vendio des reproducteurs, des cabrettes, Des boucs? Le bouc també, mais surtout les femelles. Ah, des cabres. Oui, les cabres zubes. Ah, oh. Ne vendere all'estranger, ne vendere en Équateur, en Burundi, en Afrique, en Grèce, in pas mal de pays. Et E même les suonai in mina. E E era a portar. Erano raros? Ero parare, mais ero selezionados. C'était des chevrettes, come dire, puis davant de fare des pitouches, en catenant, les vendio. E la race era? La raza quella alpina. L'alpino. Alpina Chamosé. E maruno, in parla. Oui, maruna. Ah, oh. E avesse dit che il Pepe era morto alla guerra dei 14 Oui. e veniva di crumpa a laborio quand Oui, è morto. avevo 3 anni che avevo comprato lavorio. Ah, oh. E sapesse di che gli è arrivato? Eh bien, c'était sur le papier, c'est porté disparu. Et voilà. Sapesse pas? Au chemin des dames.
Chemin des Dames. Voilà. Ah, ouais. Et que si faites la mémé après tout au sous là? La famiglia degli Adutet, la famiglia mon padre, voilà. Mais razzo, Ah, ouais. Ah oui, quoi resta dur. E ero tu solo paire come fons? Non, havia un frère. Ah, ero Havia dus. un frère. Et la guerre des 40, quelqu'un l'a faite? La guerra 40 io parrese, mon père on n'est pas, fue l'armada, mais sans but. Mais beleu che come son papa era morto. Oui, ouais. quoi que, Ero par contre, son frère si è prisonnier in Alemagna, oui, Ah. c'est quello suo frère che il assurava lavoro e partia demorato in Francia. Et amai, se ero pupilio de la nation, partiero a la guerre des 40? E vedo... Lo fraire. Oui. Ah, ouais. Et sabes endero en Allemagne? Ah non, mais non. Et la guerre d'ici, amb els alemands, tout a ne parlavou de la famille? Pas bien, quoi. Surtout les problèmes de rationnement, mais pas... Ah, ouais. Non, pas Il y avait des cartes. Oui, És d'accord? oui. Bon. Et la guerre d'Algérie? La guerra d'Algérie, io sono nato come ancien d'Algérie, vuol pas dire ancien combattant, ancien d'Algérie, avec la carte de combattant, de tocca la retraite, mais faut pas ancien combattant, sono stato un ancien che sono nato in Algeria. Et quand de temps s'es demorat? Siamo là 13 mesi. Ah, oh. Et s'es tornat dins aquells 13 meses, ici al país, o s'es demorat a Val? De morrer a Val, Ah, oh. oui. Avait pas poscut venir en permission com quoi? No, come interessava pas trop, no. Ah, non? Bon. Et enderes a Val? Alger. A Alger. Ah, ouais. Et lo treball, era de què fa? Lo vostre treball? Treball... Le treball per de l'armada. L'armada, io poco. De què vous fosiu fa? Questo pas, io ero monitor per i Sanzen, les bulldozers, les camions, Per apprendre les nivelleuses, a ouais. Ah. Ouais. Bon, va pla. Et Paris, com vos No. n'y êtes pas jamais di muntar? No. Per què? Perché je sais pas, perché la periodo per montare a Parigi cominciava, montavo persone a Parigi, no. E n'avès din la família que son muntats? Ah, la famiglia, oui, perché tutto il mondo, oui, perché tutte le, oui, pas mal, oui. E per de què muntavou? Perché la sola soluzione per guadagnarsi. Lo país era paure aquí? Paure, pas mica che non con mai, no. E pensas que son muntats perso que aviau d'idea de fa d'argent facilment o perso que podiau pas viure aquí? Parce che potevo pas vivere qui, e pas de treball, e poi guadagnavo mai d'argent, E quand tornavou a aquel monde, così ero agachats? Io che sono pas tornat, io che sono encara, Hai mai bello poi che me, hai mai poi. E hi havia pas de jalousia o in pau? Cosa fa, no. Mais los que tornavou in pau rich e que No, lo fasiau beir in pau? pas, ogni che lo facevo bene, oui. Se agarravo bien per la plaza de Campiaca, me la grossa voitura, dove lo monumento dove la iglesia, ma ogni pan troppo bene. Bon, eh bien, on en fa le joc del souvenir. Est-ce que vous souvenez d'une bestisasse? Que se pot raccontar? Se può raccontare, no. E un gust, avessi un gust in lo cap o un odor de qui condevou, de l'infança, que avessi tastat e que avessi pas plus trobat? In gust? Un gust. O un odor?
ha un odore, ma un odore che vi sorprende, che vi sorprende. On est, oui, c'est pas une bonne odeur, mais enfin, per io cos'è una buona odore? On est in Romagna in bicicletta. E il y avait dins un coin, il y avait des fumeurs rouges, des bijoux, des bijoux, des fumiers, que de bon quand eren jove anaven, sortien lo fens de les vaques amb una carrió. La carrió e lo tiraven a furca revirada e facien des bijoux. E questo pas plus, alors. En Romagna, trovare il gusto dei fumeurs, du fumier, che sentia bu, mi può pas impossare di prendere la furca e andare a stendere lo fens. L'odore per io era tre buono. C'était l'odore che aveva 50 anni dopo. 50 anni dopo. Ecco, per sorprendermi, cosa qua, oui. Clar, un po' di storia. E l'Uben de la Libertad, cura l'avete sentito per il primo cop? L'Uben de la Libertad? Di Mostrobido. Ah, al reggimento. Ah? Al reggimento, oui. La Libertad era tutto l'invito Mais quand c'est parti? de partire. No, can partire al reggimento, contrariamente a settembre, il periodo era la Libertad. E en ses anat, al reggimento? Al reggimento dunque era in Algeria, demandare anar in Algeria, demandare a Iena. Normalment il mondo volevo pas anar, demandare. Avesse il gusto del viaggio. Il gusto del viaggio, oui. Et quand c'est parti en bicyclette, oui. Le premier cop, oui. Avesse sentito l'Uben de la Libertad? Oui, me l'aveva detta quand même, la libertà, me l'aveva detta, mais volevo vedere come, e poi in bicicletta può parlare, le but della bicicletta è che può stare n'importe dove e può parlare n'importe quale, senza essere gênant, voilà. Se resta sul bordo d'un con, va a parlare, voilà, donc cosa très, très interessante. E l'Umai, c'est parti tout seul? E soprattutto me la fenna quand travagliavo pas, e ho certaine periodo. Perché mi ho tutto accompagnato in bicicletta, mi sono andato tutto. E poi andavo beaucoup in Africa, mais là. En bicicletta també? Non, pas tutto, no. Passa mai in Africa, ma era in bicicletta. Io sono stato nato in bicicletta, passa mai in mera. E una fiertat? Avete una fiertat? Una fiertat? Una fiertat? Un po', ouais, mais bon, c'est pas se lo può contare o chi, ma aveva coltivato una pianta che per l'artemisia annua che guérit le paludisme. Come andava in Africa, me la fenna, comprendiamo pas così, tant de monde, 900.000 morts à l'époque, morts du paludisme, et c'est pas possible, en 2000, che meurt du paludisme. E trovare un article sur le Monde, le journal Le Monde, il y avait une pandémie, en Asie du Sud-Est, il n'y a plus de paludisme depuis 2000 ans grâce à une plante, l'artémisia annua. Et era pas possible, quoi. E per coltivare una pianta, non mettevano a coltivare, fare un con, un piccolo con, e coltivare quella pianta, l'artémisia annua. Trovare dei grano. Ici? Ici, a cosa trovare dei grano in Alemagna, e se coltivare qua, senza engrais, senza arrosar, senza res, la planta montata a 2 metri. E fare analizzare la planta per sapere, voilà, e che la planta guérisce en curatif le paludisme
en 7 jours, après 7 jours, elle commence à 95 ou 99% actuellement. Voilà. Et on est parti en Afrique avec la voiture, diffuser quelle information, on met une brava pancarte sur la voiture, jusqu'au Nigeria, per parlare di quella pianta. E ha coltivata, bon, copana, il n'y a pas qu'un autre, copanante. Mais voilà, j'en suis fier, même sur des livres, ho citato nostra aczione. Ah ouais, c'est pas quoi. Et en français, ça cause l'artémise? Con l'artemisia, l'armoise annuelle. Armoise annuelle. Et jusqu'au carro 2 ans, je cultivais. Mais bon, maintenant, je connais partout. Eh ben, Mais la viole, oui. et ouais. Ça, On continue de la faire en Afrique, de la planta? allora, no, arresto, io ne ero l'anno passato, ne ero al Ruanda, se ne parlerò també, mais connuda. Mais elle, c'est où faut? Allora, il fuoco è con Marta, so che l'ho messo al mio pastroppo. Ah. La chimie, vedeu... E oui, il y a des intérêts, une multinationale. Vous aimez bien le goût, vous en avez vu? N'avez begut, vous? Non, ben? Da quelle tisane? N'avez begut? Ah oui. È buono? Al gusto? Ah non, cosa male, che il sucra. Ah. Che il sucra, che prende 7 jours, come si prende il tè. 7 jours. 7 jours, et puis... Et vous, avez ça but ou pas ludisme? Non. 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 Mais ne prene, de bon Dieu, non. Ah ouais. Et en prévention? In prevention, oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est plat, quoi. Oui, Ah ouais. Il préfère de pas vous la question. non, je ne sais pas ce que correspond Ah à non, l'interview. non. Et une espère avait une boîte, une espoir, comme vous disiez, ça ici, per la Benidou. Un espoir Ouais. pour l'avenir? Mm. Ah ben, un espoir, c'est tout le monde souffre, quoi. Comme vas dans un pays, il n'y a pas de problème de dire, vas a dire, qu'est-ce va faire en Afrique, qu'est-ce va faire ici? Mais jamais j'ai eu tout un reproche, jamais m'ont soutenu, jamais. À la base, tout le monde est sans frère, quoi. Il n'y a pas de problème. À la base.